Sanibonani guys, sanibonani. Congratulations to Orlando Pirates on winning MTN 8. Congratulations. Ezibuhlungu azipheli. Isizini ye-Orlando Pirates seyiphelile. You know, every season sidlalela icup eli-1 iphelile isizini. Nizoze nisibone 2026 makudlale i-MTN 8 futhi. We are only good lapho kuphela. There's nothing esesifuna ukuyiwina ngaphandle kwale cup siyiphumele endaweni. Lokho okunye nje sesimane siyadlala nje la amanye amagame wama-league wama-CAF. Ishayile indaba ye-Orlando Pirates. Seyiphelile i-league kanjalo abombule bangahamba bayiyele endaweni zabo nabombatha. Kube mnandi. Mara indaba ye-league asiyingeni i-league thina sesiyivalile namhlanje. Danko.